Huwa b'diżappunt kbir li l-Gvern Laburista donnu nesa l-ħaddiem iż-żgħir qed jgħeddet l-għejxin ta' familji Maltin kif ukoll huwa lest jeqret il-wild storiku ta' pajjiżna. Il-Bark Lora li operaw fil-port il-kbir qed jitolbu li jingħataw żona alternattiva minn fejn jaħdmu. Dan wara li fuq in-naħa tal-belt fejn id-dwana diġà beda x-xogħol qed isir minn Infrastructure Malta sabiex jestendu x-xatt magħruf bħala Pinto 5. Il-ħamis saret protesta mill-istess Bark Lora li qed isemmaw leħinhom b'saħħa minħabba li l-awtoritajiet qed jibqgħu jinjorawhom. Net News infurmat li huma madwar 40 il-persuna li operaw bħala Bark Lora. Il-Bark Lori ilhom jaħdmu mill-venda ta' quddiem id-dwana l-qadima minn żmien il-Kavallieri. Ġew il-Kavallieri għaddew żewġ gwerer dinjin, kien hemm pandemija mondjali u jidher li l-qerda tad-dgħajsa tal-pass ser issir taħt l-idejn ta' Gvern Laburista. Dawn ilhom 6 xhur jagħmlu pressjoni sabiex jingħataw post alternattiv fil-belt fejn ikunu jistgħu iniżlu il-klijenti tagħhom. Mhux biss turisti imma anke Maltin li frekwentament jużaw dan is-servizz ta' trasport mill-Birgu lejn il-Belt Valletta u viċe versa. Huma li offrowna immorru wara l-ima tal-ferri bil-periklu li jew tiqa' fil-ferri jew jirriversja fuqna għax m'għandux mera biex jara wara. Tifhem? U jitfawna fil-maltemp, għax hawnhekk kif qed tara dal-iskall kollu sadit. Fil-maltemp li jagħmel baqasow. U jekk jitfawna fejn il-ferri ħdej tawdex. Għalhom morru waraw l-investiment li jagħmlu għax m'għamlux protezzjoni u l-uħ anke l-uffiċċju u l-eluf il-nefqu tal-ferri tawdex naqra maltemp kisrilhom kollox. Sitwazzjoni li mhux qed taffettwa biss lil Bark Lora, iżda wkoll il-klijenti tagħhom kemm turisti u anke Maltin. We use the Bark Lorry here quite often and it seems to me totally disgraceful if the government hasn't actually communicated with the operators of the of the dicers here at all to give them somewhere to operate from, some alternative site. I think that's absolutely disgraceful, shutting down conversation. They've been here for 400 years and they should be allowed to continue. They are part of Malta's heritage and part of the infrastructure here, and they should be allowed to continue. It's their livelihood. It's their livelihood that's being taken away. It's wrong. Dan l-istazzjoni jista' jikkonferma li sa issa il-Bark Lora baqgħu jiġu ignorati minn Infrastructure Malta u għadhom ma natawx alternattiva realistika għall problema li qed jaffaċċjaw.